Dobro jutro svima. Evo jedno neplanirano javljanje, ali mislim da je ovo vijest koju trebam prokomentirati i podijeliti sa vama. Naime, što se desilo? Sinoć je oko 23 sata na zagrebački Jarun pala nekakva letjelica i napravila nekakvu veću rupu i eksplodirala. Građani su se uspaničarili i pozvali su policiju. Sva sreća niko nije stradao, međutim po prvim analizama nekakvih, naravno ne naših nego stranih stručnjaka, pazite sad ovo, radi se o bespilotnoj ukrajinskoj letjelici, staroj ruskoj, koja ima petokraku, po tome su je identificirali, koja se navodno pokvarila i iz Ukrajine došla na Zagreb i tu se srušila, Bogu hvala, nitko nije stradao. Iskreno rečeno, ovo su neslužbene informacije o čemu se radi, službene će vjerojatno biti u toku dana. Meni iskreno da je bespilotna letjelica se pokvarila i letila od Ukrajine do Zagreba baš nešto ne pije vode, ali opet s druge strane po nekakvim oznakama i izgledu i identifikacijama stručnjaka koji znaju o čemu pričaju, to bi trebala biti upravo ta letjelica. Eto, toliko od mene za sada u ovo jutro. Napišite i vi svoje mišljenje šta bi to moglo biti, kako se vama čini ova informacija i čujemo se i vidimo. Lijepi pozdrav, Bog.